Sabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha sihlabelelo senkumbuzo ezulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu bandla lenkosi masiguqe sithandaze amen Amen. amakhosi uNkulunkulu wawukhona emandulo yasilwezulu lwenqaba uNkulunkulu wamakhosi isizwe sakithi esimnyama Shembo ngcwele yasilwezulu ngiyacela Nkosi yamakhosi umntwana omncane mina ngaphansi kothula omhlaba ngiyacela Nkosi yamakhosi uguqa phambi kwakho Nkosi akuyona into elula toyisindawo kakhulu cela Nkosi yamakhosi njengamanje ingqondo yami nenhliziyo yami nomphefumulo wami wazi ukuthi njengamanje ngiguqe phambi kwabani unyazi lwezulumbani ngaphezu kwaloko Nkosi khona amakhosi abusa izizwe zonke khona abefundisi khona abavangeli khona abashumayeli khona abakhokheli ngiyacela nikazi wezinto nikazwaleli bandla nginosehle yasezulwini Nkosi ezongilekelela kulomsebenzi wakho wasezulwini ngembathi njengengubo Nkosi ngikhulume lokho ongithume kona Nkosi yamakhosi ngakhuluma kunye ngikhuluma ukuthandwa inkosi yezulu nomhlaba Thixo wabantu bonke emhlabeni abaphila nabangaphansi kwethuli lomhlaba unyazi lwasezulwini amen ngiyacela amaNazaretha amahle ayingcwele ngiyacabanga nje ngomqondwana omncane ukuthi uNkulunkulu umise la phambi kwakhe phambi kwamaNazaretha akhe asemhleni isikhumbuzo senkosi enkulu yamakhosi uThixo lamakhosazana ngicela Nkosi ukukhuluma ngesikhumbuzo kuphela ngihlale phansi mhlambe yomsiza lokho Nkosi yezulu nomhlaba cela Nkosi ukukhuluma ngesikhumbuzo njoba kukhundulwa inkosi enkulu yasezulwini qhawe lamaqhawe nikazi wezinto zonke uNkulunkulu omuhle njengalo phambi kwethu uNkulunkulu owathi yena unenhliziyo ekhanya njengogesi umthetheleli wabantu noma sekumbise ngomlenze owodwa kodwa abathethelele ngiyacela Nkosi sobelethu ziwami ngesihlabelelo Nkosi ngithi 88 mangaphazama cela wenza Nkosi sheshe kakhulu isikhathi singangishi ngayibona inkosi yamakhosi noma ngayizwa isihlabelelo ihlezi isihlalweni sayo sobukhosi somhlaba yezanini
Zizwe
Asifike ukungilekelela. Ngikhulume ngenkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi. Amen. Thingo lamakhosazana olima bantwana benkosi esajwayela uNyazi. Amen. Sesikhumbuzweni senkosi enkulu uthingo lamakhosazana. Inkosi esibonile ihlupheka phambi kwethu. Khona ilizwi lizoyikhumbula uNkulunkulu wethu ngokuhlabelela. Ngiphinde ngingene esikhumbuzweni ngamazwi ayiziyalo. Iloko kufika engqondweni yami njengamanje. Izeluleko zenkosi uThingo. Ake ngiqale ngencwadi kaIsaiah 26 verse 10. Uma singena esikhumbuzweni senkosi enkulu kangaka uThingo lamakhosazana. Ithi incwadi besabheka sokhuluma esikwaziyo nesikubonile siqinisa. Cela ukukhuluma ngengikubonile othingweni lengikwaziyo ekukhuluma. Niyosiza bafowethu. Noma omubi engaphathwa ngobuhle nokho akayukufunda ukulunga. Noma omubi angaphathwa omuhle akayukufunda ukulunga. Ezweni lokulunga. Akwenze okubi. Angabubheki ubukhosi bukaJehova uThingo lamakhosazana. Yabo. Yayime lapho nje inkosi bantwana abasha bayingcwele. Ithi noma omubi ephathwa omuhle kodwa akubheki ubuNkulunkulu boThixo. Yakhuluma lenkosi bantwana basezulwini. Phambi kwethu, phambi kobaba, phambi komama ikhala. Ethi awungibenzela abantu izinto ezinhle ngithi ngizame inhliziyo zabo. Abanye ngabalobolela. Ngabenzela izinto ezinhle ngicenge inhliziyo zabo. Philip 2:3 verse. Amazwi lawo enkosi enkulu esesikhumbuzweni sayo. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ngoba ngazi ukuthi wona kuthodwa Nkosi uzokhuluma ngoThingo lamakhosazana ngene esikhumbuzweni. Lemisebenzi futhi ayenzile yakhe ngizokhuluma ngayo ngiyibonile. Una njengamanje ngikhumbula izincwadi zale nkosi. Philip 2 verse 3. Ningenzi lutho ngenkani. BekusuThingo lamakhosazana khona kulomuzi oyigcwele wasehleni. Ningenzi lutho ngenkani. Nangokuzikhenya. Kepha ngokuthobeka. Kepha ngokuthobeka. Akube yilo nalo shaya sengathi basha abanye kunaye. Bekusho inkosi yamakhosi uThingo lamakhosazana, inkosi enhle yamaNazaretha yakhona lapha ekhaya kusheni mabo uNkulunkulu. Ningenzi lutho ngenkani. Ngoba yawezwa yayibona ukuthi ezinye izinto zenziwa ngenkani. Kona abanye babezenza izinto ngenkani mangicabanga ngoba mhlala makumhlangano nami ngibale ngegodumo. Sithi masifika siwezwe lamazwi. Ethi ningenzi lutho ngenkani. Ngempela ukhona into ongashisa impepho uma bophe imithwalo owafika kulomuzi egula noma enjani. Afika azokwenza inkani kulomuzi. Umuntu onjani lo? Kodwa futhi balekho. Ningenzi lutho ngenkani. Bantwana benkosi. Ngomunye unyaka othize inkosi yamakhosi uThingo lamakhosazana liyetafana kwapho lapho siphuma khona.
inkosi ke jwayele niyazi ukuthi mayizwa kumashi ivaya lapha esangweni lamampondo ingene emampondweni wagelela izimanga ekhombisa uNkulunkulu bakhe owasezulwini weza zonke izishoshe ezazitezima wheelchair kodwa ngangibona kubhalwe emaphepheni ilanga nomiselo ngesigibhu iswelo yini phela ngesigibhu noma wesingisi omekiwe yini abhalwa lutho wasala ama-wheelchair ibhedlela sasemsheni sababaza sathwinqene ufika nende basukuma bonke abantu besukumisa inkosi yamakhosi ithimbo lamakhosazana mawo uNkulunkulu akhulunywa ngani ngalo ngikhamwe ezweni lakithi ezingolweni kulonyaka yahamba nensizwa yakaCibane xa silafa ezingolweni kaNodalane mhlawumbe ikhona la nomndeni wakhe lo baba wesishosha iminyaka emine engahambi wanizwa udumo luduma kakhulu libabiza abagcwele ngabakhethiweyo yasegijima lensizwa yalayisha ezimotweni yafika lethi sehambile uJavu bathi abalawula umsebenzi kaNkulunkulu cha mawufike la zipukuze la ndemi khona uzophila yathi kanjani ngifuna ukubona yena asipukuze la ndemi khona uzophila uNkulunkulu lo amen ukhona la ndemi khona ifunga lakhe likhona yasipukuza lesise uCibane ushamba sambile beke phezulu esiphumuza lesizwa wathi kanekela kwabana kwelutho asukuma uCibane ekade iminyaka emini wasukuya hamba namhlanje mabonkulunkulu khona leyo ndoda ibaza izinduku lezi zihamba ogogo namakhehla anjelathi ibabaza loNkulunkulu esihlangene ngaye omhlela ngaka uthimbo lamakhosazana sokhuluma ngesizwe lesibonile wasumuntu namanje mhlawumbe khona la uCibane uhlale edayisa izinduku lezi kakhulukazi lezi eziphathwa amakhehla wasukuma ngalona othi inkosi uThingo yabe isihambile ozani lonke zizwe bese wasiwe egama lenkosi enkulu Thingo lamakhosazana mabonkulunkulu akankhoke ngikhumbule lezi ayinsuku yehla lenkosi yasezulwini yehla lo muzi wegcwele wasehleni ngalezi ayinsuku akukubi kakhulu ngangikhona konithendela nibelapha mhla inkosi yangayizulu umnikazi walo muzi umnikazi wale Jerusalema elabona ubhombela umqalo wendlela sibela samaphondo labonwa ilanga lasezulwini labona amakhosi asezulwini khona umuzi olenga phezulu
kodwa sathi uNkulunkulu ubekaphi phakathi kwakhona inyanga yezulu nomndeni wakhe ngcono makusho njalo nabantwana bayo mabo uNkulunkulu kodwa kwenzeka bana benkosi sinenyanga yezulu uphethe umsebenzi wakhe ukuhle yasekushintsha ibhanti izombatha uThixo lwamakhosazana ngikhona kulo muzi bantwana benkosi umshungu kumuntu ngabona into enhle mhla inkosi yamakhosi umnikazi walomuzi inyanga yezulu ishintsha ibhanti ngoba ushemba kafi inyama ekhathalayo futhi ushemba kayindaba usekhona namhlanje unyasi ngaba lithuthu saziningi lapha ziza kulo muzi kwafika inkosi yamakhosi uThixo lamakhosazana mabo uNkulunkulu lapho ngabona isikhulu ngabona nomama osefakule emhlabeni wangizwa ngendaba kodwa ngambona ngalolu langa ubaba uMadiba wayenene yasango wayikhawula abantu bonke abangenayo khuluma ngoThixo bantwana benkosi Lasho fushembe mekuthuma ngoba akakutshela uzothini kodwa uzobona phakathi uzowehlisa umoya wakho endlwane mabo uNkulunkulu ithendela lapha ya akhona babefaka ushembana ephaketheni halolona kodwa ushemba wasezulwini ufika uThixo yafika indoda kwababa uNgcobo kuthukana kanye wena sibili uyakhumbula pho manje ngaba kwenzekile yathi ngithuliwe inyanga yezulu kuthi ngithi basekunje ngifike yangincenga ngathi ngesabathi cha usuthi ngalolu suku usethula leli gama elingaphezulu kwamanye amagama uThixo lamakhosazana mabo uNkulunkulu lathulwa phakathi kwenu ngabe wena wathi malithulwa walithanda noma walicasukela angazi ngakho lapho kodwa ephakama lensizwa elithethe leli gama alikho elinye igama ama esinga bingasingakalo suku ngikhona ngibukele kumfana omncane ekwathi makulapha ayikule inkosi yamakhosi inyanga yezulu kuba njengekhompisi nasephameni kwazamazama umhlaba amadoda abanengxoxo baphikisana bodadiselo lo waseyingazi vele kanti induku ngeyakithi isisoma izalohlisiyo bethi usebenza kwena senza akho bazoyibuthi ecitheni kwayo amen behlangano bezumelaza nethempeli laduma izulu uhlaba imani ekhombisa uNkulunkulu thina ngolandelwa izizwe uThixo lamakhosazana ngakukhona ngeke akekho uthiwa ngibabaza isikhumbuzo senkosi yamakhosi uThixo lamakhosazana inkosi ehlufeke kakhulu ngelinye ilanga umdose ufundisa inkosi yayisemachumini emzimoya ngizokhuluma ngamazwi engwazwini yayiphethe inkosi ngenhlanhla yangikhona
Akazi wenzelani manje manazathi kwaba khona isiphithiphithi onyazini yini manje isiphithiphithi sani wenziwani manje uphindwa le nto engayibona ya inkosi ikhuluma phakathi kwamaNazaretha intakazi maNazaretha angazi ngoba umfowethu ngimfundisile esikolweni ngemali yami wagogoda wasebenza mfowethu wakhetha wakakuhle besithi inhliziyo yami phela inhle nje thetha nje nginenhliziyo enhle nje mabo uNkulunkulu amen umfowethu futhi wakithi ngamfundisa umfowethu wasebenza wasecela ugama ngase ngifaka futhi cha ungakhathazeki ngizokwenzela ngizokulobolela uthi ngamlobolela wenza konke washada umfowethu wakuhle isho washangana namanye amaNazaretha enza lo mkhuba ethi namhla umfowethu sefuna nesitalo ngitela ukusona angikhona ezimoya ejazi namhlanje sehlangane nabanye baleli bandla usefuna isihlalo lesi ngihlezi kusona lezi zinto ngikhuluma ngobuhlungu benhliziyo maNazaretha masesikhumbuzweni senkosi uThixo yakhala njalo inkosi bantwana benkosi enhle yasezulwini ngoba ngiphanga isikhathi singangishiyi angifuni ize kukhala umbhobho yakhala njalo inkosi manje kodwa azi noma ungena kanjani enhlizweni yami noma endlebeni zami ungena ngala phume ngala yakhuluma inkosi izinto zabasobala pho yayewenzana enkantolo pho uThixo lalenzana enkantolo yahlala inkosi yamakhosi kulomuzi yahlala umhlaba wonke yakhumbula mhla yegospel lapho yakhona amakhosi waqala kwalo engekhulume ngayo ngoba ngimazi futhi angifuni ukumazi ngazi uThixo mina ngazi uThixo lenkosazana mabo uNkulunkulu oqala ngazi inyanga yezulu ngazi uThixo ngazi uNyasi kodwa sesikhumbuzweni soThixo ngabona lamaphepha aphuphile ilanga noselwezo libhala ukuthi iThibongi sashi isikhova esikhalo wasepa ngazi isikhova kanti kuthiwa isikhova ushiwa abantu abathi behleli basikhethela uShembe wokwakhiwa uShembe akavotelwa uShembe ngalona ikhansela uShembe akavotelwa la inkantolo uShembe uvela ezulwini ubhombela lelanga lenyanga yezulu noThixo noNyasi amen saye gospel uthi umlungu lapho kuthiwa umthambe uthi makuShembe lo sizombona ngoba sayibona inkosi inyanga yezulu yadiliza imvula afike inkosi yamakhosi uThixo lamakhosi azale gospel engafiki yadiliza imvula ongakazi uyibone emhlabeni eyibanda ngohlobo kwabaleka inja ingashiya inyama inja engeke ihlale kuyavula wabhidlika isimoma yonke into akhala amabhulu iy'moto zazifohle emoyeni ikhomba ukuthi uShembe usothingweni lamakhosazana ubhombela la ehlezi khona nelanga nenyanga yezulu uThixo noNyasi ziyamazi welusi ziyamazi ubaba wazo ziyamazi welusi ziyamazi ubaba wazo
olayo Yamakhosi uthimo lamakhosazana kodwa kubuhlungu bathi kubuhlungu yini manje wabonakala uNkulunkulu ukuthi nangu shembe okhethwe ezulwini ubhombela nelanga nenyanga ezulu afika umenzi wezinto zonke amen bantwana benkosi enhle hayi nasi isikhathi sesiyela ngakhona twangime kulesi sikhathi kodwa ngizoma ngaleli lizwi yini manje fundo unyazi ngizwa uthi wakhona incwadi embhalo yashutha ngaphansi besitafu athi ngeke ifundeni nini ubani obhalela ushembe incwadi ubani lobhalela ushembe incwadi hayi sibuyele ekugcineni ubalo umuntu wona la ekhaya angaziphuquzi phansi acela intethelo nabe nenkani wenziwani esontweni bantwana benkosi kutheyisi lamazwi Nkosi yamakhosi ntwana omncane kakhulu theyisi lamazwi mshumayelwa lapha ekhaya uNdlovu Gatsheni osabe isabelelo kubuzise bamdluli itheyisi lamazwi umshumayelwa lapha ekhaya osabe isabelelo sika 57 isho njalo izwi Nkosi mayibusise uguqa kwebandla noNyazi. Ayifuna indlela